Molweni. Anibulisa nonke ngelihle igama lika Yesu Kristu waseNazaretha. Yathemba ukuthi la nikhona ni right, nikakuhle, konke kuhamba kahle. Nento nje esifuna ke sixoxeni ngayo namhlanje. Sike singashumayeli. Sike sithetheni. Oba abantu abaninzi bamoshakele kule ndaba yokushumayela. Bamoshakile abantu abafuna kuthethwe kodwa bafuna kushunyayelwa. Siyabona ukuthi abanye sebethi ba against iBhayibheli, abasakholwa neBhayibheli. La ndihambele kubantu abathi bayasindisiwe. Ndihambele kula masonto wenu la nithi nina niyawathanda, la masonto enibheda kuwona, la masonto enibheda kuwona nizigqibayo unithi nenzela uThixo okanye nivuthixo. Nithi uThixo ubekhona, hey uThixo azibamba inhliziyo zabantu, uThixo beke gcwele. Nitsho lento kula masonto wenu la eniwathandayo. La masonto nayawaqala ngenkanuko yenu. Zange niwaqala ngentando kaThixo. Abanye abantu bazogcina asihloniphi. Bazogcina asihloniphi befundisi. Asihloniphi ma leaders. Kanti ama leaders siyawahlonipha. Sabehlonipha abafundisi kakhulu futhi. Futhi siyazi ukuthi kukhona abefundisi nyana abarezwe nguThixo ukuthi balethe ibandla lakho uJesu. Namhlanje alifuni sivule amaBhayibheli, alifuni futhi sivule iverse, kodwa namhlanje sifuna just sithetheni. Sifuna sithetheni namhlanje. Mhlawumbe manithetha nizondiva kangcono than manishumayela, than manivula iBhayibheli. Mhlawumbe nizondiva kangcono ngoba kuyabonakala ukuthi umuntu ovula iBhayibheli akavakali, kuvakala lo muntu ongalivuliyo iBhayibheli. Mhlawumbe namhlanje nizondiva kahle, nizondiva ngcono. Sine crisis ekhona, and le crisis le yenziwa ngama leaders wamasonto. Crisis enkulu. Batshintsha umthetho weBhayibheli, bafike nento zabo ezizokwenza ukuthi abantu benze noma ngabe yini endlini kaThixo. Kunabafundisi abathi ibandla likaJesu liyagula. Babeshumayela ngiyadala nibezwe bathi the church of Jesus, batsho ngesilungu, the church of Jesus is sick. Batsho kanjalo. And it's not written in the Bible. It's not written in the Bible. Bathi bona the church of Jesus is sick. Bona bonqena ukuthi we are sick as human beings. Fama bona bathi we are sick, or bona ba sick, bagula bona. The church of Jesus can't be sick. The church of Jesus can't be destroyed. You cannot destroy the church of Jesus, the body of Jesus. But ngikhuphe le gama elithi church ngoba le gama elithi church lize no King James. Lize no King James le gama elithi church ake sithethe ngeassemble. The assemble can't be sick. The assemble fama ngokumthetho sithi assemble singali church. Ngoba lamagameni la athi sonto yiwo la enenza ukuthi nibhede. Yiwo la enza ukuthi nenze izinto ezithandwa yinina, hayi intando kaThixo. Khumbula ukuthi uJesu bonke abalenza izwi. Thina sifuna abenzi bezwi.
ngoku abantu sebesenza noma ngabe yini babefika esontweni, benza noma ngabe yini, bagqoka noma ngabe yini, bathetha noma ngabe yini. Akasekho umuntu ozomapha phambili ashumela uJesu enguye. Abantu abasenandaba nemiphefumulo, abasenandaba ukuthi umuntu uphila kanjani. Banendaba ukuthi umuntu makafaka imali esontweni, banendaba ukuthi umuntu bamxelela ukuba abathakatha abathize bazomloya kumele anikele yonke lanto abayifike beyichoma beshumela komnikelo, yonke la nonsense fike beconvince abantu ukuthi abantu babazisole baziregret abantu. Yonke umbhedo abufike bewuthetha nje, emninzi umbhedo wenzeka emasontweni, mninzi kakhulu umbhedo owenzeka emasontweni. Kodwa namhlanje ufuna isixoxe ngendaba eyi1 ukuthi le ndaba yenu yabefundisi benu abangafuna ukushumayela iqiniso, abangafuna ukuthetha iqiniso ukuthi abantu mabaphile kanjani endlini kaThixo. Lonto siyibhekile. Lento yenu manje nithi lento kaJesu ingaphakathi enhlizweni ayikho ngaphandle. Lonto leyo ayikho eBhayibhelini. Noba iBhayibheli ungalifula from Genesis to Revelation, angeke uzuyibone into ethi lento ingaphakathi ayikho ngaphandle. Into engaphakathi mayibonakale ngaphandle. Angeke uhambe uyodla ifruit ubona ukuthi le fruit outside ayikabikho right, ngoba ifruit uzuyibone ngaphakathi ukuthi ivuthiwe, ukuthi right iselungeleni ukuthi ingadliwa, uyibona ngaphandle. Kodwa abazalwane banamhlanje babonakala ngaphakathi, ngaphandle ababonakala ukuthi laba bantu ba right. Lamasonto wenu ke nivumela yonke nonsense, nivumela ibhlukwe emasontweni wenu, nivumela into babantu baveza ama-cleavage emasontweni wenu, nivumela ukuthi abantu benze noma ngabe yini e-church. Omnye uzoxelela ukuthi lento oyithetha yi-old gospel, old fashion. Thina siphila kwesinye isikhathi, izikhathi ziyatshintsha. Bayakhohlwa ukuthi lithi izwi likaThixo, izwi lakhe uThixo alitshintsha aliguquki. Zimini eziguqukayo, kodwa umthetho weBhayibheli awutshintshi. Nina nifike nizothetha yonke umbhedo, nithi changing of times, kanti the word remains still. Izwi alitshintshi, izwi aliguquki. Lento yeni yombhedo seningasafuna ukushumayela ivangeli leqiniso, ningafuna ukuxelela abantu ukuthi mabenze kanjani endlini kaThixo, ngoba nina na compromise kakhulu, nabona ukuthi inamba inkulu, inamba seyininzi. Nina ninendaba nenamba, ninandaba nemiphefumulo yabantu, aninandaba ukuthi abantu baphila kanjani. Nizophendula phambi koThixo elinye ilanga, nizophendula ngenye imini nisenihlala esihlalweni somgwebo zenichaza ukuthi kwakutheni abantu nizengabaxelela iqiniso. Nivumela wonke udodi, nimlanda le ngaphandle. Umuntu ngoku these days othi usindisiwe uyafana nomuntu othengisa ngomzimba le estradeni. Akusabonakala ukuthi lo muntu usindisiwe lona akasindiswanga, ngoba niyabe nithatha wonke umbhedo, nimthatha nimlethe esontweni. Nifike nithi ilento ingaphakathi enhlizweni. Lento engaphakathi kuwe mayibonakale ngaphandle. Ngawongixelela ngeke uthi uyintombazana, umuntu wesifazana, ufike ugqoka into ezipitsayo, ufike uma le pulpitini, ufike upraise or uyoma le worship team or uyo-asharish, uveze cleavage phambili, uvezile ubuze bakho, uvezile ukuthi wena njani, wena umile kanjani, uvela ume phambili sikubone. Uthi thina sizokhonza njani wena uveze cleavage phambili? Uthi thina sokhonza njani ugqoka ibhluku elikupitsayo le? Lento lena yayingekho kudala. Ivangeli the early church kwakwazi ukuthi umuntu osindiswe ugqoka kanje, akagqoki kanje. Ingxaki yenu nina abefundisi benu ba compromise kakhulu, bade bashunyayezwa nguSathane,
bathatha imessage kaSathana bazoninikeza yona, bazonidlisa into engcolile, into ebolile. Nina nihamba ngento ebolile, niphila ngento ebolile. Umuntu ofika chama tongues ba ushapa baba, kodwa ngapha uyambona umuntu i-outside lakhe umuntu ubolile. Lo muntu lo bengamelanga ukuthi uthetha ngamatangizi la, bengafanelekanga ukuthi even andiwazi futhi wathatha phi lamatangizi lathi uthetha ngawo, kodwa i-outside lakhe linje. Ibandla lokuqala kwakugqokwa decent kulo, kumele futhi ugqokwe decent, kugqokwe modest. Lonto leso sayichintsha, soze sayiguqula, suyishumela exactly injalo. Ivangeli leqiniso linjalo. Lento yenu nithi lento mayizozani as come as you are. In Christ you come as you are, but you change. In Christ you come as you are. Abanye bazothi ngiyaphetha, ingxaki abalifuni iqiniso. Bathatha yonke lo vobo ngolodoti bamlethe esontweni, bathi hey mzalwana kusashunyelwa kanje kushunyelwa. Sebedibene strategy sokushunyelwa ba you don't preach like this, we preach like this. And yet kuyonakala. Uma nixelela abantu nibaxela ba you don't preach like this, you preach like this, uSathana yena uzobashuma. The more you don't tell people the truth, uSathana uzobaxelele ama lies, amanga wakhe. Athi don't worry mzalwane, lento kokusisikhathi sakudala, ngoku senza kanje. Abantu bahamba nezikhathi zamanje, abahambi ngoba iBhayibheli ithini, kodwa bahamba ngezikhathi zamanje. Umuntu uzokufundisa ngokunikela, akachazeli ukuthi lento okunikela uyinikela noba ngabe yini, ifocus yakhe isemalini. Uthatha zonke izinto ezibhedayo, onke amaBhayibheli abhedayo. Yabona lento kuthiwa checka onke ama-translation ukuthi iBhayibheli translate kanjani. Amanye amaBhayibheli atranslate uSathana. Amanye amaBhayibheli uSathana wathi translate kanje ukuze nikwazi ukuthi nigaine kanje. Nami ngola yonke iBhayibheli nami niyibeka la, iBhayibheli nami ngibeka la. Amanye amaBhayibheli ayabheda eniwasebenzayo. Ngifuna unixelela namhlanje ukuthi amanye amaBhayibheli eniwasebenzayo ayabheda ngoba ama-translation wakhona are wrong. Kuthethwa apha ngokunikela ukuthi la, for example, as umzekelo, laba mama oMaria laba Magdalene lowa nabanye omama, the time bezosupport iministry kaJesu, lithi basupport uJesu ngentoni, ngempahla zabo. Mawuthiwa ngempahla zabo, anything babe nayo, yabona, isayida imali, zimpahla, ukudla. Kodwa omnye umuntu uzothatha enye iBhayibheli azothi financial, uthatha le Bhayibheli abona ukuthi izosuta yena. Uyabona ukuthi lento ethi financial ukuthi isho ukuthi leyo nto i-error, lo nto le i-error, iyabheda lo muntu lo, iyabheda le Bhayibheli le. Nami ngithatha yonke nonsense nina. Anisakwazi ukubona leliphi iBhayibheli le right, leliphi iBhayibheli elithetha iqiniso. Anisacheka ukuthi ngomphi umuntu othetha iqiniso, uthetha iqiniso ngomphi umuntu obhedayo. Ingxaki yenu nithanda ifuna umuntu ozavutha, nifuna umuntu uzanishumayeza nime ngezinyawo, kanti at the same time niyabheda. Okokuma ngenyawo kwenu nikona nibheda wes. Anifuna ukuzinziswa phansi, nihlaliswe phansi, nixelele ukuthi umuntu osindisiwe kumele aphile kanjani, kumele enze ntoni, kumele engenzi ntoni. Anifuna ukuxelela ukuthi uthi uPaul izinto zonke ezilungile kodwa azilungelanga mina zonke. Animfuna umuntu ozotsho kanjalo. Nifuna wonke lo doti ozothi zonke izinto zilungile, come to church, don't change, do. Ubufike wena ugqoka ibhlukhu uziphisile ufika ngathi iprostitute, hlale ebuprostitute bakho ukusikhonzeni, akusabasena ndaba. Lo nto leyo ke ngoku izokwenza ukuthi abanye abantu bashumele ngokubheda kwabo, athi umuntu the church is sick, and that the church of Jesus Christ can't be sick. Ithi iBhayibheli Jesus is the head and us, we are the body of Jesus. Khumbula uJesu ufile emnqamlezweni, uJesu efela izono zethu, uJesu wabethwa ebethela ukuthi thina siphiliswe. Wafa uJesu wangcwatshwa,
uma sengcwatshwa uJesu wavuka uJesu enamandla, wavuka uJesu engasabulaleki, wavuka uJesu engasaguli, kodwa umuntu ogulayo, not the church. That is why ezothi uJesu ethetha kuPeter uthi, I shall build my church upon this rock, athi no gates of hell shall prevail against my church. Kodwa namhlanje sizova abashumayeli bazodi the church of Jesus is sick. Ingxaki, the church of Jesus is not sick. Ingxaki uyena umuntu osike gula. Kugula lo muntu, kugula amasonto, kugula yonke lo vobe nimthatha le ngaphandle nimlethe la. Yazi ngenye imini ndathi nivizithe kwelinye isonto, kunalento kuthiwa kudensa abantu abatsha. Ngoba imistake yamasonto these days babamba abantu abatsha ngezinto zasethaveni, ngezinto zasezweni. Bafuna ukubamba abantu abatsha ukuthi bangaphumi esontweni, hayi bangahlali kuKristu, hayi bangabe rooted. Ababambeli ukuthi babe rooted in Christ, kodwa babambeli ukuthi bangasuka esontweni bagcina inamba ininzi, hayi ukuthi bagcinwe ukuthi babe rooted in Christ, kodwa bona bagcina ukuthi bagcwalisa isonto. And yet lonto leyo is not scriptural. Ngokomthetho sigcina abantu, sifundisa abantu to be rooted in the word ukuthi umuntu alazi izwi, hayi ukuthi umuntu wazi isonto. Kodwa these days abafundisi abaninzi, abashumeli abasebenza esontweni bagcina abantu kuze kugcinakala inamba yesonto, ukuze isonto lihlele ligcwele, hayi ukuthi umuntu abe rooted in the word. Lonto leyo ilimazeli. That is why nithi ngenye imini afika kwelinye isonto, bafika kuthiwa asicela abantu abatsha bazodansa. Bafika abantu abatsha nyani badansa, mandiva kudlala ingoma yasethaveni la, kudlala le ngoma ebanyelwa ngabantu basethaveni, lezi gqoma bafike bezidlala, badensela into yasezweni. Yabona ukuthi kuyadlalwa la. The moment wena ufundisa abantwana, the moment ufundisa youth uthi umuntu ugcina ngento yasethaveni, awumboni ukuthi lo muntu uyamlimaza, lo muntu ngeke azaphenduke, lo muntu ngeke azatshintshe. Uhleli nje esontweni kuba efuna ukuthatha ngathi mina utshintshe just environment. Lento bekusabuza uyenze ethaveni uyozoyenza esontweni. That is why ndithi ke mina ke namhlanje njoni ixelela iqiniso ukuthi kunamasonto wenu niyabheda nabefundisi beni, niyabheda kunamasonto wenu nama leaders wenu. Lama leaders avumela amabhluku esontweni, lama leaders avumela amacleavage esontweni, lama leaders avumela noma ngabe yini esontweni. Niyabheda straight, niyabheda straight. Into enekhe ngayo, inekhe ukuthi abantu mabanikele. Nifike nisabisa abantu ukuthi hey, witchcraft what have wacima uzothakatheka. If ufuna unqoba izitha zakho, come and give, uzonqoba izitha zakho, which is umbhedo lonto leyo. Umbhedo ukuthi give uzonqoba izitha zakho, umbhedo lonto leyo. The uthi Jesu thandazelani izitha zenu, bless your enemies, pray for your enemies. Kodwa these days kill your enemy. You pray to kill your enemy. You pray to curse your enemy. You pray to destroy your enemy. And yet uthi Jesu, don't pray to destroy your enemies. You need your enemies. You need to pray for your enemies. But namhlanje they twist the scriptures. Bafike bafake fear ebantwini ukuze abantu bakhuphe imali, ukuze abantu bangcwele. Ithi lento, we are blessed with spiritual blessings. We are blessed. We don't give to be blessed, but we give because of we have already blessed, because of we have Christ Jesus in us. Christ died for us. Christ uJesu watransfera amandla akhe, watransfera igunya lakhe ezimpilweni zethu ukuze lento uKristu ayenzayo nathi sikhona ukuba siyenze. Kodwa namhlanje
Ezithwele kanzima man, ezithwele kanzima. Uthi mawushoshumela iqiniso ukuthi wena i-old gospel, i-old fashion. Kanti uSathane wabatwist ingqondo. uSathane umuntu wabathinta ingqondo, waqala ngama-leaders, wadestroy ama-leaders ukuze ama-leaders angabe sakhona ukushumela iqiniso ebantwini. Namhlanje we are full of churches but minus God, minus the character of Jesus, minus the power of the gospel. Kumbula, Paul said the gospel of Jesus is not in words, but the gospel is in the power of God. Kodwa namhlanje it is no longer the power, it is about the words. Ngoba khumbula amazwi ayakhona ukuthi amqwethe umuntu, amazwi ayakhona ukuthi amtwist umuntu. Athi hayi ayisambi kanjalo mzalwane, ihamba kanje lento. Don't worry, because of kuzoxosha abantu. Banefear ukuba abantu baxoshwe esontweni. Banefear ukuthi hayi abantu bazoxoshwa esontweni, abantu bazotshintsha amasonto. And yet uJesu xa efika emhlabeni wayengenandaba ukuthi umuntu uyahamba or uza. Wayenendaba ukuthi anyone oza kuyena uJesu uyamamkela. uJesu the time efika wayengenandaba nabaFarisi nabaSadusi. Wayengenandaba nabo futhi uJesu wayengenandaba nokukhandwa ngamatshe. uJesu wayengenandaba nokuzondwa ngabantu. Even abapostoli bakaJesu ba-apply lento uJesu wake apply. Even abaprofeti nabo babengenandaba ukuthi abantu kufanele bathandwe, kodwa babemile to preach the real gospel of Jesus Christ. Kodwa namhlanje nina niqwede ni-twista the grace, niyenza false grace. Hayi man, niyabheda straight emasontweni, niyabheda. Nidlulwa ngabantu abangakholwa kuThixo, abanamasonto wabo. Kunamasonto angakholwa kuThixo, enza izinto zabo kodwa imithetho yakhona ibanjiwe. Kodwa mazofika kulamasonto kulaba bantu abathi basindisiwe bayabheda, benza into eyenzwa ama-prostitute, benza into eyenzwa ama-drug dealers la emasontweni. Abasafuna ukushumayela ivangeli iqiniso, baxelela abantu ukuthi hey kwenzeka kanje la, repent, phila right in the house of God, be rooted in the word of God. Abasafuna ukuxelela abantu, and yet they don't care about the lost soul. They don't care about your soul. They care about your material. They care about your because ligama endifuna man. Banendaba nezinto zakho. Ebeka kanjalo, banendaba nezinto zakho. Namhlanje nishumeli, namhlanje ndifuna sithethe kuphela nje. Asowisho uThixo angavusa abantu abazoxelela abantu iqiniso. Babaxelele ba la kwaKristu senza kanje, la kwaKristu sigqoka kanje, la kwaKristu asigqoki kanje. Awunogqoka into eziveza impundu man uthi usindisiwe. Awunogqoka into ekuveza umzimba ukuthi wena umile kanjani kodwa uthi usindisiwe. Awunogqoka ibhuluku echurch kodwa uthi usindisiwe. Yabona mina ndixelela iqiniso, wonke umuntu ongena esontweni egqoka ibhuluku esontweni, lo muntu akasindiswanga. Vele uyazi ba lo muntu akasindiswanga, lo muntu akakancedakali. Usafuna ukuncedakala, usafana nomuntu osezweni, usafana nalamuntu othengisa umzimba, usafana nalamuntu osethaveni, usafana nalamuntu osestrateni, usafana nalomuntu ohlezi nje ongayina church, ohlezi nje uyafana because of wena you refuse to change. You refuse to take the doctrine of Christ. You refuse to take the doctrine. It's all about the doctrine of Christ, the real doctrine, the divine doctrine. Hayi lento nishumayeza esontweni man. Nishumayeza ne-twist gospel, nilenze lenu. I-gospel akusilone lenu, i-gospel leli kaThixo. Wena uthatha into kaThixo uyenze yakho. Ufuna ukuzuza ngento kaThixo uyenze yakho. Ufuna ukuzuzela isiso sakho. Siyijongile lento yenu.
nifuna ukuzuza abantu abatsha ngento zasezweni kulamasonto wenu. Anifuna ukuzuza abantu abatsha ngenxa yevangeli likaKristu, kodwa nizuza abantu abatsha ngezinto zasezweni. Nigcina abantu abatsha emasontweni wenu ngezinto zasezweni. Sinijongile and ifike nibaxeba into yakudala old fashion. Akusiyona old fashion. iBhayibheli alitshintshi. iBhayibheli lohlezi linjalo. Lohlezi linjalo iBhayibheli. Never change. God never change. Andazi nina niyatshintsha. Nina niyatshintsha. Kumele ke ngosilwe until sifikelele ekuyazini inyaniso. Sigqibelele simazi uKristu ukuthi yini uKristu Yesu akayifune ebandleni lenkosi uYesu. Yini emele siyenze as the body of Jesus Christ. Nihambe niyenza yonke nonsense la emhlabeni niyoyenza besontweni, and yet nibhekiwe nguThixo. Nibhekiwe yonke movement eniyenzayo, nibhekiwe, lijongiwe. Yazi that is uthi Paul, umoya ongcwele ningamvali, moya ongcwele ningamdabukisi. Yazi moya ongcwele uyadabuka ngento nini eniyenzayo emasontweni. Athuthu umoya ongcwele amke ngento nini eniyenzayo, ngendlela enigqoka ngayo. Ngoba ndiyanibona ukuthi anisayela ukukhonza uThixo kumasontweni wenu, kodwa niyela ama content emasontweni wenu. Niyelo uthatha ama content, aniyela ngiyokhonza uThixo kulamasonto. Kungcono ivele nihlale phansi ningayi emasontweni, ngoba into eniyenzayo iyabheda. Iyabheda yonke into eniyenzayo. Ngoba ke umuntu ozomapha phambili, and futhi nigijimela bangaba prophet nonke. Umuntu ufuna prophetess, prophet, apostle. And yet uyabona ukuthi kule outside yenu ayitsho ukuthi nisindisiwe. Ayitsho outside yenu ukuthi niphile uKristu. Lenze umzekelo ngefruit. Ngeke udle ifruit uyibone ukuthi outside le fruit alikavuthwa le fruit. Ngeke uyidle ifruit engavuthwanga. Ifruit kuzuyibona ukuthi ivuthiwe uyibona ngaphandle, uyiboni ngaphakathi. Kodwa ngoku banendaba lelingaphakathi, abanandaba lelingaphandle. Into egijinyiswayo kulamasonto wenu yilingaphakathi lenu. Yazi ngixele liqiniso mna. Yabona once lingaphandle lakho lingcole, automatically lingaphakathi lakho lingcolile. Wena ungacimba ukuthi lelingaphakathi lakho liclean, lingaphandle anandaba lawo. uThixo unendaba lelingaphakathi nelingaphandle. That is why iprostitute la eBhayibhelini yayigqoko kweprostitute. Akaphazamanga uThixo makuthiwa makubhalwe ngoba wayegqoka impahla zesifebe, wayengaphazama kwakugqokwe impahla. Ngoku nina nigqoka impahla zesifebe, niwathatha impahla zesifebe nisesontweni. Nifike futhi lonto kube yiathaya yenu, niphile ngeathaya yesifebe la esontweni. Nigqibe nithi akabizwa lo magama esontweni. Ngoba ndiyanibona most majority yabesifazane bagqoka iathaya yezifebe. Bafike benza amaGalaldina, bafike begqoka impahla zesifebe la kwiGalaldina. Sinibhekile izinto efike ziveza amathanga la, iziketi ezisikekile, sinibhekile. Umfundisi wenu uzothi come as you are. Yes, you come as you are, but you need to change. You need to change. Nina nifuna abantu abavuthayo, nifuna abantu abazoshumela bonke abantu bame ngezinyawo, and yet i-character ayichintshe. Lonto leyo ngeke nisize. Lonto ngeke isize abantu abatsha, ngeke isize umama, ngeke isize ogogo, ngeke isize omkhulu, ngeke isize abefundisi. Kumele yonke into siyenze ngokucoselela, siyenze sazi ukuthi abantu babone, abantu basezweni ukuthi laba bantu ababasindisiwe. Laba bantu abasindisiwe, abazenzisi. Ibandla loma 90s, 80s, 60s, 70s lalingayenzi lento yenziwa namasonto namhlanje. Nidlula abantu abakhonza uSathane. Yabona kwaSathane laba abantu abakhonza uSathane,
mojonga kulama la kule ma social media iathaya yabantu abakhonza uSathana kulama tempeli wakhona uyabona ukuthi igqume wonke umzimba. Kodwa yiza kulamasonto lawenu ke lawenu notawam lawenu lamasonto eniwathandayo iathaya yenu niyabona ukuthi iyabheda represent ikingdom of darkness. Nidlulwa ngabantu abakhonza uSathana nina nikhonza uThixo. Nifuna ukusoloko nintotoswa nincengwa ayilikho ixesha lokuncenga umuntu kulo msemhlabeni. Once uthi uyakholwa ulikholwa phila ngokwekholwa represent uJesu ngokwekholwa hayi ngokwentando yakho dinibhekile sinibhekile and futhi sibanintse futhi sinibhekile and uThixo uzolivula ithuba the day uThixo elivula ithuba sizongena emasontweni wenu sifike sinixelele iqiniso and masazingena emasontweni sinixelele iqiniso ngeze baphinde basinike izithuba ukuthi sinixelele iqiniso ngoba injalo beside singake before soshaya isono shaya lendle xa usosithi ngumzalwane ubungamelanga ukuthi thina sishaya isono sishaye nendlela umuntu agqoka ngayo bekusabuza ba asisashaya isono nendlela enigqoka ngayo kusabuza ba sidlulile kwezo zinto lezo sifocuse ekuthini side simazi kwanamandla ovuko lwakhe. Kodwa namhlanje kumele sibuye umva siyoshumela ukuthi wawugqoke kanje mzalwane. Yazi sometimes ukuthi noba sowusechurch ukufisa ukubiza noba usiso yi1 uthi sisi wami uyazibona ugqoke kanjani mani uyanyanyisa uyanyanyeka ilisikizi lendlela ogqoke ngayo ngoba lamasonto akusiwona wethu. Kumele sirespect ukuthi la akusiwona. We are not the founders of this church. They are founders of this church, but the founders are keep quiet as if ababoni next ingathi bafaka amabling ingathi bafaka into engaboni la bavale bazimpumputhi hayi ngoba babone benze beyathule ngamabomu because of bayazi ukuthi focus yabo iphi. It's all about money. It's all about money. Kodwa namhlanje zona ngixelela ukuthi phenduka iba umzalwane ubonakale ngehambo ukuthi ungumzalwane. Yabona ngixelele ngoku siyanixelela nyani qiniso. Uyabona mawubona ibandla isonto from umama umfundisi uyabona ukuthi kugcwele ama trousers la isonto lika Sathana leno. Aliki ibandla likaThixo elingagcwala amabhuluku. Yabona umuntu ongangena esontweni egqoka ibhuluku umuntu ongasendiswanga lo. Umuntu ongaphila ekuhlaleni egqoka ibhuluku umuntu ongasindiswanga lo. Lo ogqoka ibhuluku lo neugqoke ngokundilisekileyo represent Christ, cover your body. Inomlisa nomuntu oyindoda cover your body. Ayilento man enisenzela yona. Ayilento enisenzela yona. Kumele sinixele liqiniso la ukuthi iBhayibheli alitshintshi. Umuntu otshintshayo umuntu ogulayo hayi uJesu. uJesu akaguli futhi uJesu sozagule. Philani iqiniso yenzani intando kaThixo. Yekelani ukubamba abantu abatsha ngento zasetavern ngento zasezweni. Yekeleni leyo nto leyo. Umuntu macaca ukuyachisa okanye abanda hayi ababedikidiki la caca ukuthi yachisa or futhi lento asinama umfundisi esontweni asinama umfundisi la asina apostle mama umfundisi la esontweni ayisebenzi isebenza leyo ke iyasebenza kwelakhe isonto ngoba elakhe isonto is not a part of the body of Christ. Lento kamama umfundisi in the Bible ayikho and futhi sozibe khona noma ungathiwe izama ukuyieda sozibe khona futhi sozingene. Bible is already closed, is already written
So lento yenu yokumana nibizo mama umfundisi ayisebenzi la kwaKristu, ayisebenzi la kwaJesu. Nibiza abapostoli, apostoli umama ubani, apostoli, ayisebenzi la kwaJesu. La kwaJesu kusebenza ukuthi umama, usister ngusister, sisters and brothers, bomama. Yabona kunabantu ababeke ukuthi babe ma leaders, babe ngabapostoli, yabona, hayi wonke umuntu umpostoli, hayi wonke umuntu udalelwe babe umpostoli, hayi wonke umuntu udalelwe babe umvangeli. Abanye badalelwe ukuthi ukuthi bahlale balalele izwi, basupport umsebenzi kaThixo, basupport abantu abasweleyo endlini kaThixo. Kodwa namhlanje wonke umuntu ufuna uba umprofeti, ufuna uba umpostoli. Umuntu wesifazane uba uprophetess or umprofeti endlini esontweni, hayi mama umfundisi. Kumele lonto leyo siyikhuze, kumele lonto siyikhuze, ngoba lonto leyo yokuba umama umfundisi yafika noSathana. Lonto leyo angeke udoctor, indoda ibe ingudoctor, angeke uve kuthiwa Dr. mama umfundisi. Lento nina nivele nayenza yasulelana, ayisulelani lento. Uma ungudoctor, ungumuntu wesilisa, angeke umuntu wesifazana abe udoctor, doctor what, because of into athekiwe la, kuathekwe amasonto, kuathekwe ibandla likaJesu. Hayi, philani kahle, yenzani into right, philanizwi. Musani ube nithi hayi uIsrael kwaku10:10 musani usixelele umbhedo, sixeleleni ngezwi ukuthi izwi lithini. Ukona abanye abantu bazothi asina knowledge, asinalo ulwazi. We are lacking the knowledge. We are not lacking the knowledge because of we know the scriptures. The scriptures said so. So we must follow the scriptures. We must follow the scriptures. Bazalwane, musana ukusilimaza, musana usilimaza abafundisi. Sifuna ukhonza uThixo ngaphandle kokukhuluma, sikhonza uThixo freely, simkhonze sithokozile, simkhonze sijabulile. Yaphela nje namhlanje apha, mhlawumbe ndophinde nibuye ngelinye ilanga. Kodwa lo moya benifuna nje ukuthi ukukhoza lo moya ososenzeka emasontweni, okugcwele emasontweni. What is all about number, not all about soul winning. It's about the number of people. But once you send the number, we're going to make money. Once you send this number in the church, we're going to make money. Lonto leyo ingqondo yobusathana lonto. Usathana utwist ingqondo zenu. Usathana uzirobhile ingqondo zenu, wanifaka yonke knowledge yakho usathana ukuze nihambe nishumele ngale knowledge ya Sathana kubantu, ukuze abantu in other words, nina nenza abantu ukuthi abantu bangaphenduki. Mission yenu ukuthi nenza abantu ukuthi umuntu mayithe bangena esontweni angaphenduki, ahlale engumyedeni kodwa hleze church, ahlale isisoni kodwa usesontweni. Nina nefanisa nalandoda ekade always izalwe isiqhwala. Imani thatha ibekwe egethini, imani thatha ibekwe egethini each and every day. Makuye esontweni lapha izofika icela amalizo lendoda, izofika icela amalizo. Nina nithatha abantu nizobabeka esontweni ukuze abantu babonakale njengabantu abacela amalizo, njengabantu abenza content in the church. Asenzi content la esontweni, sizokhonza uThixo. Izwi lithi ningakuyilizeli ukuhlangana bazalwane njengokwesiko labakholwa, njengokwesiko. Hayi basizokwenza content in the church, kodwa namhlanje kwenziwa icontent. Umbona umuntu kuba agqoke noma ngabe yintoni echurch, angagqoki ngokundilisekileyo, ngoba imission yabo is to make content in the church. Lonto leyo umfundisi wakho ngeke azakuxelele lonto leyo.
uzongena pha ngebhlukwe yakho ufike ungene kwi-worship team yakho or ungene pha kwi-pulpit yakho ngoba wena imission yakho uzokwenza i-content esontweni kodwa awuzange uzokwenza izwi. Kodwa namhlanje ubuya ngabona especially lama ministries wenu eniwathandayo, lama ministries imost yawo alidwa nguSathane. Lama ministries kuyenzeka umfundisi wakhona ukuthola ukuthi akathathanga lento yathathwa ngabanye, kodwa ngendlela ayenza ngayo in the church uyabonisa ukuthi is no longer the Holy Spirit who is leading the church, but is the devil, is the spirit of the devil lead the church. Ubona ngento abazalwana bayiyo outside yelabo ukuthi laba balidwa uSathane. Namhlanje mbele lo moya sukhabe phansi and musana ukuhlanganisa abantu bezwe nihlanganise nebandla lika Jesu. Ibandla lika Jesu liyabonakala. That is why kwenzeka abantu babona abapostoli bathi laba baphila njengoKristu ukuze kuzovelela igama elithi Christianity. Kodwa namhlanje is no longer that. Uthi ka ubheke umuntu ubona ukuthi hayi umuntu wasezweni lo. Umuntu wasezweni lo. Uthi uma ubona indoda uthi hayi lo wayi drug dealer, hayi lo wayi prostitute. Uyabona ukuthi akusabonakala ukuthi ngeyiphi kanye lento. Ingxaki nifuna ama message azonikitata, ama message azonimisa ngezinyawo. Lonto leyo iphelile, lonto iphelile. Abantu abaninzi in the church bazofa bengena Jesu ngoba nina nifuna ukubaxelela ukuthi mabaphile kanjani kuJesu, not in the church. Asishumela ukuthi philani gcwele in the church, kodwa sithi live holy in Christ Jesus. Ngoba isonto is the place yokuhlangana, is the place yokuhlangana. Kumele ibonakale ki change when ufundisa umuntu tshintsha guquka, tshintsha ukwenza, tshintsha ihambo, tshintsha ukugqoka, tshintsha ukufunda izwi, tshintsha yonke into. Is all about to change. It's all about change. Ngoba if you don't change uzoba sengxakini. If you don't change uzoba sengxakini. Injalo lonto bazalwane. Sifuna abazalwane abazomela iqiniso. Abantu abazomela iqiniso bazi ukuthi ivangeli kumele uphile kanjani. Kumele wenze kanjani. Kumele uphile kanjani. Malibonke igama lika Yesu Kristu. Inishiya kanjani. Jesu anebusisi. Amen. Praise God.